nkurikania ukanyuma MC Okoro Tamonda Kirinya na MC NDMK Kigora ibarĩtie mantu yake mutuma ntwithinkia ati kwina njama kumakithikare kaunti ya Meru kuthoba kimuritarita kwamukira mushara jwa mweri. Ntuku ya Jumamosi ethira tariki 16 Gavana Meru Kawira Mwangaza netere eta cabinet mawaziri bawe ala county headquarters na agenda atariria agenda ijere muchemanio jou ara eriora bagaita mutuma ge payroll deputy owe ge payroll ya county bachoke bandikire I think naiwa bakiuga ni EACC bandikire anga assembly bakope assembly bandikire wewe kias tu here ati deputy governor ati thiri twage atenda michemani ya cabinet na ndega wira akauga bamuitege payroll yakini na kumuimpeach na nkwenda kwaya na mukana kana iraita wa ilani ki director wa payroll ukageria wito tumirwa bubuwe politically ugeria muchetho uyu kwenda ukaraka ukwenda kurita muntu awitwa Mutuma Isaac ntwethingia ki payroll thirikari Meru County. Number 2 watumirwa bubuwe ni muntu aimpichetwo both houses no muntu atina legitimacy. Miario Nandi ikigwata mwanki oria kaunti ya Meru yeterete tariki 18 nikenda bomba kona mwerekera juri hapa kithoba kijukia tukurira kagita karaya ninkuromba Ameru ne baithuranire na umatore ne Ameru ne baithuranire ngwataniro nene ni yite ndene ya Meru ira Meru bakethe bakiaragia na sauti imwe bakethe taira community yetu batena personal interest bakethe taira ana beto bandikwa ngugi bakethe taira kithomo kia county yetu bakethe taira barabara cia county yetu bakethe taira arimi ba county yetu bakethe taira utonga ba county yetu turi amwe tatongeria nikyo kioneki woni nkuona na tukiria rietwa rietu ringi turi chokia rari tuire kinya at the national arena rietwa ria Meru ni rietwa rituire rina respect nene na tuwe yeshima bo nene manto ya yonthe twonete ya ibo ni yeyite kuthira na Meru ni betere nteto yu ni cieyite ruwa rietwa ria Murungu Baba Mutana na Kirundu Mutheru twaromba. Ngurukigawira Mwangaza agitonyera rigani kinyama wetho akibera uju ko kwamberia rojo kethera muije ara witaira nguge na otengo geneo tunasimamisha mshahara na ugote apology kwa unande baba tonyete siasa ene cia mapema Mumero ngere nguge mwingire jakia kuria mwingire jakia aiko bangu kunyaba kuganga bakaga magoma wabano ukugoma uregoma kwa memushara ukugoma nguge aki ukagoma no kwa memushara nondo tutianta teni na zile kaunti tutianta teni ujinga na tutianta teni biashara sia wanda ene kaunti ya Meru naja kanyima arigitani baba ibara ugete bachu tentaira chionde cha kwalinani na babisa ba county ikiringa iga 3 weeks ago etwanenkele kaunti yetu ya Meru mukana jwa kuga tugeta mugomo cha kinya tariki 2 cia December na tutherete twina mazungumzo hapa na pale tutongerete ni kiama kia Liba kana ikirungamireta wafanyikazi ndani ya Meru na bete muchemane jwa mbere bajwetetie Jumatatu na muchemane jonge jogukali kunarua unfortunately na kila gituma batu tugatutegweretu hata kidogo ni atenyumia kuthithia michemanio ije yonde county government of Meru etongeretwe ni executive bate kwenda kwapia for these meetings. Mlioki World TV mutirijo kangangi warere turantu kuyana rwa turi kuria maoni jaku ijariko iguru ria miario ya Gavana Kawira ya kurungika muchara jo mabisa ba county baria kuga bati kurita ngugi ciao maoni jaku ijariko iguru ria miario ya Gavana Kawira ya kurungika muchara jo mabisa ba county baria kuga bati kurita ngugi ciao etana mbere na kwaraniria na bautu kukurukira namba SMS 40188 na kinyakiri mutandao wetu jo Facebook. Ngwataniro ya mbeo mbithi ba igembe ni baritite maoni jao gukonia mukana jwa Kawira Mwangaza kiri mutuma ntwithingia amona kinya arigitani baria bakubangania mugomo ni bao
bethirite bakimuria gutigana buru na ntu ethingia ni untu guti muntu utize niwe wethirite akimunyamaria bariuga bari na matariki 18 Kawira akethirwa akumaruka gitine. Marion Karugi naraniritie nabo. Kinya nyuma ya munini wa gavana Mutuma Ntwethingia tunasimamisha mshahara. Mukana jwerekeretwe kiri munini wawe Mutuma Ntwethingia. Wote apology. Waenda kuita kotu ita mapema lakini tunasimamisha mshahara. Ntumiri onanite kumakirwa ni ikundi kia Muyembe Youth Focus nikyo muyofo baraba gwite Kawira ni gavana webele twetine na bwambere kethira akaromia mushara yo Mutuma na ambe aromia jwawe nontu kinya wati batiri kwithirwa kiriwa nontu nengatirwe mama twakwira ruari tuibiruo kiwa noko yana mukana ya baba kurwa musara otheri rambere ingwete kyo mbere buru kuria musara yo otheri kuma wekwa impeached cabinet u sittings u sionde poeta ogarandi misara une otheri ende ingwete kia okiwa baka recalled kana misara we ka recalled na bate bakaingirwa kuriwa misara yu tore anjia mbere uinge waku uinge wa cabinet u yonde because that's an illegal cabinet. Kenya na Meru County yonde ne kumenya ati ghost wako ora to no munene buru dene Meru County I gavana Kawira Mwangaza nuntu ativati kwitharite nekira na musara yura kuriwa musara yotheri Mutuma itonete last riri arareria manto yethike in Meru County itwa monete obisine na tabombekia kwira Meru ati obisine no ikawa